Damo zo mi pite iom na teka adam kim takiling hong lamenung. Tunina Public Voice TV, Zolen Voice TV, podcasting te awareness programa tunin ikikup dingina na sep hun chi to kisai kikup khop dingina tunina kong telu hi. Khat velain nge na tu kianga eiger ke ka kilem ni to hi le inung zuite kilemin hi singtang gam laksunga ta khom thei ding hi hang no jong lung muang takin nom thei ding wa ko jong nop takin kom thei ding hi ai jong in kilem takin yom thei na ding in na lom ui tal pen hep khiat kuling hi aman pen ko hong muda tuam de hi hong ngal mu bek na ngon jong hamin kuba ba jen hi tua hi manin hi na ui hangina ko jong swak ta takin kam ta theiloin tua ma bangin ama omna hangin no jong hoi tak kam ta thailo hi ute chi in na gen hi tu te in ngia thu gen pen sang theina a ui talu hem khe pau hi tua khit a soloin tua tu te pen ngia a ding ina anong swak hiao hi hi tang thuina tu lai takin igam vai khon luan je hong phok thak sakhi ngia bangin mi piung na hem hiain gal kap ki ung na to igam uk chep nuam SSC tele ama pol pi te na kol gam boina khosung gam sung gal tai na pen amau alang pang te hang hi chin ngo ni lo hi mi pi te na to bang tek ma in amu the na ding ma una zong amau alang pang te tha na mun le mol te ngot bol wa amau amai biak te ham phal bol wi mi te mu na SSC alang pang te om ke le khwale tui bang ma chilo ding zung in te hoi tak ki hongina nop tak ki om thei ding chi in hong khin khemu hi mi pi pol kharin zong tua dan ding asa sa na om lai chen hi nien ma ai kele kol gam pen gal kap uk chip na no ya kum sam guk wal bang kiom khini gal kap uk chip na no ya mi pi te de na te en masaloina amau thu thu in thu vai ho mu hi pau na ka niang te ki suan sek dai dom ki suan sek achi ma bangin khut tung lum let bangina thuk thuk ong ki hei jiao jiao hi mi pi te gil kyal dang takin mi hing khat bang nangon man ne lo za dong din mun ki om a hi ingei na pau le lai nangon sin ding phung vu ding hong khak tan u hi biang na nangon suak ta takin kibia ki pai thailo hi begin zong u thu thun kilam thailo hi pil na to ikikam lat the na ding ina tual suak pau te hong khak tanin tan sang pil na university te sang in pi te agam la peka zangam lam peka hong koi wi hibang teng to mual gam mi te mual tung mi te pen azong pen aniam pen minam le gam akiswa ka hi ito sa thu te ito ki lo na ring in mi pi tung panin hong luang khia gam kiuk zia ki makai zia to hoi takin ikal son the na ring in na ukna bulu na pen akinial ai hi nial bek to SSC te khol lo ai manina kilang panin le do akul ai hi ale do alang pang om ke zen le ito sa bangin kum tampi sunga haksan na ki bol sen na sung ki ok sem ding ai he eitek i tua bek kiloina eitek i thuak bek kiloin ita itu khang donga athuak atuak suk ding tai ban bangin pai suk lai ding hi zen hi SSC makai ten ko gam gal kap hi ngong tak gal kap te pen nam to pau to biang na to ka kol pau in chileng amiu ba ta na ading te ka hiu hi chin gen thei zelu hi zomi te ipilwan ding thuina tua kol gam gal kap te i nam pau le biang na kwa te huamin kwa te huam lo chi imu the ding zong ki sam ma ta hi to hi mailam igam le imi pi te hoi zong na ding in
na same mapangte omke jan le tu in da in lung hiang lo takina nungta gam ta thei ma ding yang ai jongena mailam hun sau pi ading in eile e ki gak chip na kinen niam na dum sunga aki khia aki chibe sak aswa e ding pata wai ma hi manin tunina public voice tv pan zolen voice tv panina hiteng to mi pi tonga awareness program panina hongtang ko nom hi mai kala kimokeng ni zolen voice tv panina ke kamin na len hi lungdam